rero uko bababwiye tugiye kuva hariya mu bwiza iyo dukorera mu buvuzi hamwe n'ishengero baratumwe ntacyo none ngororera amaki ntacyo za bene so mu izina rya Yesu Kristo umwana wanjye. Amen. Hanyuma mvuye kuva mu rugo Haleluya none ntacyo kandi aravuga ati dushikane ntabwo tumara iminsi mu ishuri ry'Imana nawe nyine yambwiye ko ntashoboye gushikayo umukenyezi wanjye n'aho arwaye buri yambwiye ati ntibashobore n'ishengero umwami ntacyo nanjye kuko twari tuba turi kumwe none muzakire mu izina rya Yesu. Mufashe kuririmba indirimbo ya kera abantu ba kera rero bayizi ijana na mirongo icyenda kabiri. Hallelujah. Ijana na mirongo icyenda kabiri kugira ngo twegeranye mu minsi y'Imana. Ijana na mirongo icyenda kabiri. Iby'Imana igomba Nibyo bizaziza kandi tumabwiriza ya Yesu Kristo kuganizwa na Matayo igice cya gatandatu. Turasoma umurongo w'indwi ugeze ku murongo w'icumi ariko ndababwira ijambo tuvuga. Kandi nibasenga ntimukabomborane amanywa nk'uko abanyamahanga bagira biyumvira yuko bazokumvirwa kubw'amajambo yabo menshi. Nimwasenga munani ntimuze muse nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti Data wa twese wo mu ijuru
izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ugomba nibibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Imana nihabwe icyubahiro. Amen. Twaririmbye indirimbo ivuga ngo icyo Imana igomba. Reka twegeranye amajambo, tumaze iminsi amajambo atari make, ariko uyu munsi twegeranye kuri iri jambo Yesu yavuze, kandi n'isengesho rikomeye. Niba hari amajambo nkunda muri Bibiliya, niba ari amajambo y'urufatiro nagize mu mutima wanjye, ni isengesho Yesu yatwigishije gusenga. Abanyeshuri b'Imana, twebwe abizeye umwami Yesu nk'umucunguzi wacu, mukwiye kumenya ko dufise Imana itwitaho. Ariko yavuze kuko ari mu kibazo ntatumva, dufise Data atwitaho. Niba bagenda gusenga, ntuzagenda gusenga ubabaye. Kuko niba bagenda gusenga ubabaye, umenye ugiye gusenga imbere ya musange, gusaba imbere ya musange, aha akubwira ngo ndakigwa cyangwa se ndakigwa. Cyangwa ugiye gusaba ijambo umuntu akubwira ngo ndakigwa cyangwa se ndakigwa. Dufise Data ashoboye zose. Hallelujah. Uyu ni Yesu yabivuze. Ni Yesu yagiye umaze gusenga imbere y'Imana ababaye. Niba hari ikubabaje bisiga inyuma, ariko imbere ya so netegwa. Kandi ariko kiguha icyo usaba, muzamumenye ko Yesu yavuze ngo mutaravuga, mwebwe mutarasenga, Imana irazi ibyo dukeneye. Hari abantu munsi y'Imana bakarira ngo narize, none rize ngo bigende gute? None ukunda ngo bigende gute? Ngo ntikigu. Oya, iminsi yose imbere y'Imana nzi ko n'imbere y'ushoboye byose, ntegerezwa kunezerwa, ntegerezwa kumenya ko n'imbere ya Data wa twese. Kandi ibyo naje gusaba, ibihimbaye irabimpa, ibitahimbaye irabireka. Reka cyane Kristo wambwira ngo jye natoteje Imana, Imana wowe utoteje, wewe ngo ndayizikiriza. Ngo gushika icyo nayisabye yakimpaye, wewe ngo narihariye, ngo narifata, uyifata wowe wenyine. Hari ibintu bimwe tugiye kwitondera kuvuga ngo nayifashe, ntaho wowe uri kurabifata. Ngo kandi ukeneye imbere y'Imana, ngo ndasenga, ndayibaza ibintu byiza Kristo ko yagiye mu ijuru ushaka kujya mu ijuru, ikeneye kuguha raporo wewe. Nuko nagiye mu ijuru ntagiye, ese nakora? Hari ibintu rero abakristo dushikuza mu kuvuga ngo hanyuma dushiraho kwendera gucindira wa muntu ngo ntiyashishwe mu ijuru, wowe yakubwiye urugendo, yaguha raporo urugendo. Ngo bakubwira ngo ndakwibutsa ijambo rivuga ngo ibyo ugomba Mana, muzamureke ibyo ugomba ibikore. Rero nta kintu tuvana Imana, abantu bagomba kuza imbere y'Imana bakayitereka. Kandi hari igihe tugira agaherezo tukaza imbere y'Imana, tuje gusaba umubonano. Jewe nababajije abantu, ugiye gusaba umubonano mukuru, ni wowe uvuga cyane cyangwa umukuru avuga? Havuga umukuru.
gusa iyo yari hajyakana kuvuge hari abutari hajyakana kuvuge nenda kuvuge ataho muri mutamwiga yuko tukibera Imana tukibera y'umutwe Mana ndakuzanira ibintu hariga tuyage hariba nawe wihakane nayivuge ugasanga unafite iminsi itatu wenyine. Iri jambo rero birivuga ngo Yesu yavuze mutubwira ibyo ugomba ndagomba kujanira ijambo reka ibyo ugomba Mana nibiye nk'uko ugomba wewe nk'uko wishyura ubugombe bwawe n'aha mw'isi mu mihango ubugombe bwawe niwe kugera uzubaho neza Mana iki nutakigorera jewe turapfana none kumva unuke kumaharajiku oya ukiri umwana mureke iminsi yose mu gusenga ndabirinze maze imyaka ariko nasenga isengesho Mana yo mu ijuru ibyo ugomba nibire kuri jewe nabwiye abantu bakangahe ngaha hari abantu bashobora kuvuga bashobora kwandura bakarorera abandi bapanisha babasarira Senga singe kandi uhakwenda abantu ntageze kujya mu ijoro batinya batinya senga ntihagera usanga baratungana usanga baravuga oya muze mutinyira igomba ikintu bikora kuko ni Imana ijana risezeranye n'umutima wanjye ukabona isaha yakirageze ntuzopane ikagerure uherekeze neza usubire genda neza nijirwa ndagomba kuja mu ijuru iminsi Imana yampaye kubayana bw'Imana ntuzunyuze n'isegonde hakagera ndekuwe ntahe iwacu ni heza Yekigeze cyuko ntawe ukamuhira niko nakora uri munsi mu kazi neza niba gukora mu kazi ariko igeze kumbwira ko ntahuka hazohageze nzotahukaho ibyo ugomba Mana reka kukumenya wigana y'urugo oya bwira Yesu ibyo ugomba nibinde ko atakibuye turaba abantu bangahe muri Bibiliya Heburayo igice cy'icumi Abaheburayo igice cy'icumi turaba umwami wacu Heburayo igice cy'icumi ku murongo wa kane tumanuka Abaheburayo igice cy'icumi ku murongo wa kane turasoma mu izina rya Yesu kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'intama akuraho ibyaha nicyo cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye ariko wanteguye umubiri ibimazi byoshejwe bidasonoye n'ibimazi by'ibyaha ntibyaguhimbaye murongo w'indwi hera kunabugane heraje mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe zanywe no gukora ibyo ugomba Mana Imana ntihabwe icyubahiro heraje uyu mwami Yesu amaze kwitwa kuri wese by'abakwiringiza by'amaraso ihera batanga ibimazi Mana yahimbagwa Mana zitegurira Yesu umubiri maze kumutegurira
yari yuzuye ubugombe bw'Imana. Mana imaze kubona akabuze rw'iyo kugomba gushyira mu marayika aca mwongera intege hanyuma arahaguruka arasozera igitabo ciwe. nawe wicaye hano sabise naho ni mu mageragezwa, naho ni mu bibazo, naho ni mu biremere, naho ni mu bito ntatahura, Mana mfasha uhora ubugombe bwawe. Mfasha pana kwishingira, pana kwiyongerera, reka ugende uko Imana igomba kandi isengesho rirakwiye kutubamo. Mana ndagomba gukora ubugombe bwawe, ndagomba gukora icyo ugomba, uzogera ubona kugira neza kw'Imana. Uwa kabiri byakozwe n'intumwa, tugenda tunyarutsa kuko twize ibitari bike. Byakozwe n'intumwa 15. Byakozwe n'intumwa 13 basoma kuri 21 ndetse kuri 22 ariko cyigera ku 36 hano bayisaba umwami. Imana irahasawe mwene Kishi, umugabo wo mu muryango wa Benyamini, amara ku ngoma imyaka 40. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo, imushingira intahe iti ngombe Dawidi mwene Isayi, umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora byo ngomba bingahe? 36. Nyamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ibyo Imana igomba, arasinzira ahaje bake. Hanyuma agira gute? Amen. Nimba hari abakunzi Imana yakunze, Imana yakunze Dawidi kera, kuko Imana izi imitima yacu. Iravuga iti nabonye umugabo yatwaye imyaka 40. Mu myaka 40 nta kintu na kimwe bivuga mu bintu by'Imana yomushingira kw'Imana. Imyaka 40 irahera atakashingiwe kw'Imana, ariko kw'Imana ngo ikiritegereza muri Israeli bibona Dawidi. Ndabonye umuntu azokora ibyo ngomba byose, atari bike byose bibona Dawidi. Bibiri mugare kuri 36 ngo mu gihe ciwe, mu gihe cyo kubaho kwiwe akora ibyo Imana igomba. Ndabifurije gukora ibyo Imana igomba. Amen. Birangora muga ndabyifuza. Imyaka maze ashishobora kurutira ngomba ngo mu gihe ciwe, mu gihe yabaye wakora ibyo Imana igomba, aca arasinzira amahoro. Kandi gukora ubugombe bw'Imana ni ikibazo kitoroshe, ariko biraryoshe. Reka nababwire ikintu kimwe. Jewe narigeze kugomba gutaka Imana, insabye gukora ibyo yo igomba, mugabo jewe ntagomba. Rero amaze gushaka ikakubwira urabikora cyangwa ariko urabikora. Isaba ko nkora ibyo igomba, nanjye nkabyaha. Jewe naba muri Afurika y'Epfo kuva mu myaka y'2000, nabayo n'abana n'umugore nk'uko abandi bagenda, kuko Imana yari yarampamagaye ngo ndayikorere. Reka nje kuyikorera hanze kuko tudashaka kuyikorera mu Burundi. Hanyuma ndatekera, ndagenda
njya kwiyongerera ubuzima ntabwo nawe uzoshika hose nzoyikorera none simba ndashika muri ariko ndaho ndatuma ku mugore ndatuma ku abana bose barasangayo ndabonera akazi keza n'akaronka ndabonera amafaranga barayampa neza nari umushefu umupati umudamu tuza gukora hamwe ndabona ati ngiki igihugu cy'amasezerano acitse Imana iti nta ngorane kora mu bihumbi 2005 uheruka igihumbi cy'amadolari noneho sinahera noneho wongera ugaruke urundi buhoro umugore arahera ntayo noneho sinarimbaye ndavuga hageze ko muri bene gihugu niba mu gihugu nanjye ndohewe njyamahera tantorina hageze mu 2006 Imana ishirangendera mu ndoto ryamye ati hageze mbona umugabo yambaye impuzu zera nsinziriye ihaguruka hageze utekere usubire iwanyu byose mu gitondo kwakira Yesu Kristo Ili kitu nipende subiri iwacu nikumva ndasubira kandi ndajyama ikindi gihe bamugabo kandi aragaruka ati nawe amaherezo utegereza guhaguruka harageze kuhaguruka uje gukora igikorwa guteguriye iwanyu bamugikiri gutaha kabiri Imana ndabyuka upfuma unyicira muri iki gihugu ubwo simba mumfira icyo gihe muri iki gihugu hariho intambara mu 2006 ntihari hose arasabwa kugira batatu mbere kudakora icyo ngomba uburenganzira bwo kugenda nzoguca ukuguru cyangwa guca ukuboko kandi nzobere n'ikimuga aho natangiye kubona ko ibintu bigumye ntangura kugira ubwoba kandi hatuvutse ko izonca ukuguru iraguca kure ubu n'ikibi Charagera kwitwaza ni muri izo ndoto nyine charagera kwitwaza abana barabuze kumugabo n'umugore barumwe aha nawe bakwemera kugenda mugabo w'umugore w'umbaye ntashobora kwemera bahogonza aho bikira ndabibwire ko byakunda vugana nawe niba kuvugana nawe ndagenda mu minsi itari mike umugore ataza kuzarota akaraza cyane rwose ndiye cyose yakuramo kana muhira mbonera mwana na papa mbonera mwana na mama nacyo na nunge ntabwo nshobora kuvuga kuko nari ko sakundandura mvuze kubwe mu Burundi Imana siruvuge Mana siruvuge icushe na gatanda cyane hafi 10 birikiye kuganira mu mwanya w'amezi 6 harageze ko mvuga rero tangaza ndamubara tufaso hamwe n'ibyiza tumaze kurongera muri iki gihugu harageze ko twakuka harageze ko tugenda ati tujyahe usubire mu Burundi ndabona ko wabizibura Uburundi gukora iki Imana yambara ntame tumaze iminsi kurarota Imana tumara kwivugana hafi amezi 6 narayitubye mbivugane nawe atoye ntidushobora kugenda ndabyatsi nanjye Imana urakoze kuko sinota umugore n'abana ndajyana ndaronsa aho muca ndaronsa aho gutira arabyanse kandi ko byanze sinahuka wabuze ko tuzogumana ndagumyaha mugabo Imana nirekura aho mukarira cyane tutangura gufata umugore tutangura kumugendera nawe irasakira mugendera iravugana nawe iravugana nawe nawe akahagurukana haba mukamugitondo akaganga mukamwijoro ati zikunda murabimbaza ati ibibazo byose nuko twaza kugenda emera uhaguruka tugende kuko tutabwiye ndakwica abantu bose bari iruhande yawe ati wa mukozi w'Imana yatubuye akazi kari karamuhaye imodoka ya gusa yari mushefu mu kazi yaba mu nzu ya gusa none wabwiye Burundi Imana niyo mutumye habwira Imana urangara ku gacokoroma urangura kugenda
uratekera afata umugore n'abana ndabashira ku nyuma cy'indege ndababwira ati uri indege reka mugende jewe ngomba ngendana n'Imana tugende tubakuzana neza aho zishora narondera ko nshika mu nzira nutwe bamwe niyo bafiri cyangwa imodoka mva muri Afurika y'Epfo umugore n'abana bazabagiye ndanyonga imodoka hafi iminsi 14 cyangwa 13 nibara kugira ngo mpeze igihugu cya Afurika y'Epfo mfate igihugu cya Zimbabwe mfate igihugu cya Zambia mfate igihugu cya Tanzania kugira ngo ninjira nari ndere ikintu kimwe kugira ngo mfe bampande nibaze bamenye ibyo nakwiye n'Imana turahumba nanjye nzokuzigama Yawesh nzokuzigama nta n'icyuzoba ndanyonga imodoka ndaheza Afurika y'Epfo batanga igihugu cya Zimbabwe sinakuja kwa hijura n'ibinga amasahani kwa heje igihugu ikintu kigeni nisi cyangwa nisi atama bararangi atama ubisashikira ahimo igizoro ifatiye n'umunsi y'igiti ntacyama n'ishamba ntaryama aho niteze kuri koko yiga cyangwa abandi bamfatire bakume banyica banyicare n'imoto kuko numva ku Imana urambo bukwe unguye amata hira mu baguze ngo niko nikina kandi ariwo wambye ngo kuvuga hagani goto nikambura mutagitono mpabura gake nkahiga mu yambonye ntamu nkasubira nkihagira mu maso nkasura nkasimodoka ngenda mu nzira nkatsindira masana natsindira metero ndikana kuko igihugu ntazi ntagasura nkagaruka metero ndikana aho natsindiriye kugira ngo sura bandanye urugendo igihugu cyambere cyatsinda zahabu n'isine igihugu cya Zambia yacorene natimagirika ntararwishaba ntararwuri sitasiyo aho se niteze gupfa ntaheriya mugabo Imana ndakuzigama nta niti izotoroka n'imodoka nzoyicunga mbakushitse ndahetse igihugu cya Zambia ndafata igihugu cya Tanzania nacari ikinigo niyo nari gikora wandi mani gariranzigama mu Mariya mu bagaragara ikanzigama aho jisegera ikanzigama utwara yose nta no kurwara umutwe nta no kurwara munda byose umutekano ndawukwiza muri wewe ariko bagishikana musugira kinakanga n'aciruka ngeze nibabanda hariya kuri frontiere ya Tanzania n'Uburundi n'aracose n'agese atakoza atakugira gute ndabona ko nshitse kuri frontiere y'Uburundi canda pfukama ndarima nguri nguruma nshikaye mu gihugu cyawe ndashimye cyabinjira igihugu abana bari bazi ko napfuye umugore yari azi ko napfuye atamuntu yari azi ko mbiri baza bambona ndabaserutse bose kugira umunsi mukuru wa mushikanje turanezerwa kuko Imana yanzigamiye ewe ubugombe bw'Imana ewe izimana igomba ku buzima bwacu ikintu kiremereye ku buzima bwacu ikintu kikunye kugira ngo dukore izimana igomba hari igicisha mu nzira ikunye ndahashitse ndabwira Imana none nzobika he umugore wanjye n'abana banjye ntamvise ryara n'ikindi gihe numva mpema arabyukije haguruka ugende mu gisagara cya Bujumbura naguteguye hanze ntazi niyo ngiye nshitse mu nzu y'umuntu mu gisagara cya Bujumbura ajya muri kwiye kumangatire nicaye mbona umudamu araza aserera kuri Mahanga yitwa Mama Eric acaraza yewe nagize ubutwari jewe ko ndarondera umuntu yofata inzu yanjye kandi atagira imatera atagira igitanda atagira ikintu na kimwe nanjye mpego yambariye ati ngiyo tyanisha nakugengeye tumubwira ko ari wewe ndamubwira ati ni jewe ti wewe gute ko nakuze ibicokora teka maze n'iki narashitse sigiriyona aca njyana mutanganyiro ku nzu yiwe ya etaje irimo ikintu cyose ateka inzu ndakugabiye ngiye genda muri Suwede genda muri iyo nzu kugeza igihe uzongera
ndabasukira mu abana babiri n'umukobwa Imangomba mwakambira ati ntiyakubwira nakubariye nakubariye ko nzokubwira neza nakubariye ko ibyo watakaje nzobiguha ni none ko atakaje mbise hego mura ntakaza kutema hego nabona ko wambwiye neza none nzobaho kutema pfukama ufata iminsi hafize twisonzesheje turi imbere y'Imana kazi kambere mudahana cyarota ati narose umumarayika mbere warose narose ambwiye ko ngiye kuronka akazi none haguruka ndakujana aho hantu ngiye kuronka akazi kandi yambwiye umushahara ntabwo umugore wanjye azahomba Imana yavuga umushahara Imana yavuga yego haguruka acajana aho hantu yaragiye gukora ako kazi acambwira ati yambwiye ngo tuzunguruke Yeriko ibiheka n'abombi camwibaza ubyutse mu gitondo umugore ngo haguruka ngo tugere kuzunguruka aho hantu nta nyuma kandi rero ngo niwo nkurikira inyuma nije imbere woza inyuma yawe unkurikire kuko nzi yabariye niko yahereje iyo mumarayika kwere byuka sijere ko hano ntabwo ndagiye ndakurikira umugore arazunguruka iya mbere turazunguruka hano irya kabiri turazunguruka irya gatatu turazunguruka kugeza ku biheka n'abundwi ahereje kuzunguruka hanyuma turicara twicaye turashima Imana ati Imana urakoze ko umumarayika yagenye kazi karaha kandi urakoze tumpaye akazi amin bahaguruka twese tugasubira mu bintu mukamusubira muri rimwe na twe rero umugabo akomeye hakwiriye kugira umugore tugiye kuzunguruka ahantu haje yiga kuba agitekana haje ikwezi kuba sinigari muri giziba bacoragira kwezi ko gukora ako kazi ndamubaza ati none amafaranga yangahe yatuburiye n'ibihumbi amajana angahe n'amajana icyenda sinabyibuka barahamagara abantu bagera gukora ikibazo bari abantu bagera ku majana umunani cyangwa barenga wabo bose barondera umuntu umwe ariko uwo muntu yari we nyine ubona ko bariye niba wari Imana itaguhaye ikintu kitaragushikira ariko yicawe Imana izosigura abantu bose ibakureho kugira ngo wowe guhabwa Amina. Haleluya. hanyuma bamumarayika ashobora kugendera ati rero umugoroba barakora ibibazo baguma mu majana atanu baragenda amajana ane baragenda amajana ane baragenda hasigara abantu babiri we n'undi mugabo azi igifaransa azi icyongereza yize ibintu binini wa mumarayika ashaka kugendera iryo joro ashira kumuharira irindi jambo ati buri munsi niwahaguruka niwagenda ndaguhaye ikigwanishwa kimwe uzohora utwenga gusa Imana naho usaba y'upasiteri uri kurasenga cyane sinigwanye Imana yagiye gushyira kitajyana n'ibindi sinari nzi ko ibindi ari ibintu kandi iyo mirindi izonesha Imana yagiye bose kujyana inkoni Imana yagiye abanyamurenge kugira ngo bose bagane n'abanyamurenge batogenda Imana rero ifata ibinyantege ngo ntuzabure icyo kintu ujye bazokubaza byose uzamwishure ariko ukwenge abigiye ibitoro niho pasi aragenda bagize bavuga uwo kwenge ikorana kwenge ikibazo cy'abaraza wabuza bagafuka agasonga cyongereza neza agasonga bagakomeza bose bakishyura ariko yamaze kwishyura agaca yiruka rya jambo agaca kwera arasubira kandi barabaza kandi bose bakishyura neza mugabo mugabo baraje experience nawe kavuga yaheza kuvuga afite rero mugiye kwenga agaca kwera kiro gitanu ibibazo muzokora n'ibindi ntabihereje muri muzokora iki bose bakigenda bakora neza ubundi nta kindi yaguze yaciye kwenda asabwa kwenda bose ataka timpamu bose barabatse turabona ko bose bangana
ariko jewe nafashijwe no gusenga kugira ngaho aratwenga nkanezerwa aratwenga bikanyubaka bose banganije mukabwira ngo umenga barajingitse mukabwira kuva kubaza ibibazo umenga bakakora byose aratwenga gusa jewe nakuze umunezero afise birabona ko ari umunezero cyangwa akazi n'ujya tubahaye bashobora kubikorera umva aho hose higiki ukora ibimana igomba kora ibimana igomba genda nuko imana igomba icyari gisigaye cyari kugira ngo ndabe wa mushahara cyasanga ni hafi miliyoni zindi akavuga imana uriguru aka kazi atanga uriguru n'uno munsi turacakora imana ndibuka ingene imana yanzanye ndibuka ko nkuru ubugombe bwayo ndakwifuriza gukora ubugombe bw'imana imana igucisha muri inzira ukabona mbira aho igucishije hose hariho inzira aho igucana hariho inzira abantu barambweze batakuye batabukanwa kagiye gupira mu nkombe n'uno munsi muragenda cyangwa mumvisa nzogenda kuzakora ndabereka ibyo imana yatugiriye neza buri zino igomba kigira gatatu Matayo 12 Matayo 12 Nongera gatatu Matayo 12 nongera gatatu akikora n'ishengero nyina na bene nyina bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe umwe aramubwira ati umubyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana yishura amubwiye ati mama ninjye cyangwa bene mama ndanjye atunga urutoke abigishwa biwe ati ngaba mama na bene mama kuko umuntu wese akora ibyo data mwishyura agomba ariwe murumuna wanje na mushikanje na mama imana nihabwa icyubahiro mama nihabwa icyubahiro bene nyakora kurondera igihe abantu bagomba kudukura mu bugombe bw'imana cyo niyumviye ariko unanigisha ariko ababwira iby'ubwami bw'imana nibyo bamuhamagariye nibyo yahamagariwe kuza gukora mu isi hari mu cyumba ngo mama urazi n'ababyeyi bakaba nyoko aramuhamagara none muyibwira yaramuhamagaye ngo ntuducerete kurya nyirako tujye kurya nyirako utahe ibyo kurya babihishije reka kuguma mu ngoro y'imana gukura tubiryo caha n'inyoko baguhamagaye caha ewe bintu ntore guhamagara reka hari igihe bagaya kuja muri korale ukacavuga ntuzazore ivyombo ego muri kuzora ivyombo ukabizurira n'ibyiza biratuziriza amautorite y'ibintu utazi havuye ntuba udakora ibi ntuba udakora ibi kandi ni ngombwa ubikora mugabo ukabikora uyu munsi niwoza kwakora uyu munsi hari igihe mu muryango usanga bakubwira ngo uno munsi umunsi wa kabiri twashize inama yo kuganduka hari inama yo guca ku mazi iraza kubashaka ubu nanjye ndumwigisha icyo gihe nohita mwiga narigiye gukora imana ikora nabyo nyine n'ibyabindi ntabwo twese mutarusha kwa gatanu twese mutarusha kwa gatanu uyu munsi siboneka ariko kandi rero bapeko nabo muzoza mu ijuru ateka ni ukubera ndetse ikindi gikorwa nibyo bagomba bamubwira ati sha bamukure mu by'imana igomba bamukure mu teko yigisha nicaye nyokora guhamagaye nicaye muvukana umengo n'ibintu bindi atagaza kumvira nawe kubera yari imana ngo mama nawe tuvukana ni bawe urakwitonda ntuzone barivuga ubwira mama cyangwa papa kuko bivuga yesu wenyine ntuzaze wicara nawe ukibwako bawe so guhamagara ca mama ni data ni so gucumura ibi ni bya yesu we kumenya
nimwebwe niko nabwira ijambo ryatwatara kandi kuko Imana igomba wese niwe mama niwe mushikanje niwe murumunanje hari ibintu rero usanga mu buzima bwa misi yose bigomba kudukura mu bwoko bw'Imana bigomba kudukura aho Imana yadushyize bigomba kudukura aho Imana ifunze muraza muraba amaso muze muraba amaso Amen. ugasanga igira hete umuntu bamufatiriye iki kidahamagaye kiri kirahamagaye kijya kidahamagaye kiri kirahamagaye ugasanga umuntu akubishinzwe atajya mu ngoro y'Imana maze ati kubera ko bari kwa ngoro y'Imana ati hari ibikorwa byinshi byahamagaye uraraba birashoboka ko ari sisiteme nyoko na bene so baraguhamagaye nuze uramuze kiri mu Bwana ariko Yesu misi yose yihamagaye ndabanza nkumviriza mbere hari ibintu dushika bidashobora gukora nabwiye umudamu nawe muri iyi minsi tumaze iminsi turi mu bitaro kandi ko turi mu bitaro mu masezerano bibabiri nta muntu turwaza twe nigenda murwaza cyangwa ni warwaza nta wundi ngurikiye ahantu rero nacambwiye ati none mubyeyi ubona gute ati genda mu gikorwa cyaso ndeka mu bitaro cy'ibintu cyangwa niba ari ngombwa kuza tufatiraho nabwira umuntu atufatira amasaha abiri ndagiye mu gikorwa cya data hari ibintu rero nanjye ngendo bifise ko icyo igwitwazo ariko bikora neza uva mpera kwa dodora maze kubimusaba mubona gute mubona no kwitira mu gikorwa cya data genda mu gikorwa cya so ntacomba ndi mu bitaro ariko ntacomba mugabo genda ukore so aho tunachanzana tunachangora nezerewe na maana kwamba anapanga hizo kupanga anachangana mitaro nasira haduka nasira hajera wakati hapa kande mwe na kiwa ishora kukukura ubwobe bw'Imana na kiriho ivange n'umuntu chaka Matayo Yohana kandi Yohana kane Yohana igice cya kane umurongo wa 32 Batarashika n'igishwa bamwinginga bati mwigisha enda fungura arabishura ati jewe si ibyo kurya mwebwe mutazi abigishwa barabazanya bati mbega abamuzanira ibyo kurya Yesu arabishura arababwira ati indya zanje ni ugukora icyo uwantumye agomba no guheraheza igikorwa ciwe Imana yo mu ijuru ntihabwa icyubahiro Eko indya jewe ifungura mfungura ikimana igomba biragoye kuri kutibabwira kandi biragoye kugira ngo murabitahura baramwinginga ifungura Yesu nawe yari ku gikorwa cy'umusamariya yari kurakora igikorwa gikomeye fungura mwigisha wawe ateka jewe ibyo mufungura sibyo biza imbere ibyo mfungura jewe ni gukora icyo wantumye agomba icyo wantumye agomba nibyo mfungura iyo bifunguye niko nakora icyo wantumye agomba ndagubwa neza numva mvuwe neza numva ndyohewe kuko niko ndakora icyo wantumye agomba kugira ngo eze igikorwa sinzi byari na by'abantu twari kuvuga ni gake iyo tugeze mu igeragezwa ryo gufungura nta muntu ahusha hari n'abagomba amategeko ati ntuzane itwaro wowe senga gusa kandi kuko nabwira abantu bazana ibyo kurya hari imvugo dukunda kuvuga bakunda kuvuga ngo senga burya n'amakosa byo kuvuga imfungwa ntibazisenga barazishimira Imana wowe usengera ikintu wabonye wewe ihagera imbere yawe ukirishenge aho barashimira Imana hari n'akarora kandi bavuga ngo n'umukristo asenga Mana turakwinginze kwa amaraso ya Yesu
ayeze izirya ndabasaba amaraso Yesu ntiyeze amaraso Yesu ntiyeze amaraso ya Yesu yeze imitima hari n'abandi bayasekamira mana ndabyumva igitega amaraso yawe yasese n'abakorano ngyasheke kuko hakomuyama nabya amaraso Yesu niba yasekamira ntaca amaraso ya Yesu agiye kweza imitima yawe ikintu cyose kiguterwa amaraso ona dufite izina rya Yesu tumenye hano iyo bazaniye shima mana wakoze ko ndozibonye none ha umubiri waje kugubwa neza bintebe neza hari uce wibuka n'abatari icyo barumva uzobuhejeje uyu mugabo rero hari kera kukiga kuri gucena nakana tumbere y'inge tukira abasore turi kumwe nabo turasenga turasenga ariko arasenga umva amasahani imbere yacu twese uyu mushinga naye akaja muri mpemu yera aracaratanga kuvugisha ibintu birakomera aguma muri mpemu natwe rwose kubisahani umutwaro ntikusani kumbe nawe parabwisi ibintu na mpemu yera biratabiranga arahabuka aracaja mu cyumba arashishikara kuba muri mpemu abantu bose kuri 15 twese twicaye iruhande y'ibya byatunaniye turarya ntitujya